Make kwezinto zasezulwini hleze sagcine sangafinyelela ukuba sibike kubo ukuthi izwi lamazwi seliphumile. Amen. Sicela intethelelo kulabo abasale ngaphandle bekungasiyona inhloso, kepha ngoba kwenzeke phakathi kweinsuku sigcine sesikhona ukufinyelela kulama group ebesinawo o WhatsApp. Amen. Ngiyacela amaNazaretha ayingcwele ningilekelele ngesihlabelelo sika 59. Ngicela umoya wasezulwini kuba uNkulunkulu ehlele phezulu kwami. Amen. Kungakhulumi mina kepha ngembathwe nguye. Amen. Bese ngicela nomfowethu Sibiya esondele khona mase ngeqhaza ngithinta nje ngqakala. Amen. MaNazaretha simbonile uNkulunkulu unyazi lwezulu muhle. Amen. Ushembe uNkulunkulu MaNazaretha. Nazaretha oyingcwele Nazaretha oyingcwele mosa
uManazaretha amahle amehla waphathelani simbonile uNkulunkulu ngolesithathu emuhle ngendlela eyisimanga amen enomusa bengiqala ke mina ekukhoneni kwami nje ngiphile emhlabeni ukuthi ngime phambi kaNkulunkulu exoxe ngalolu yahlobo ekhombisa injabulo ngalolu yahlobo ngikhona kungakhona ukuthi uphethe inkonzo amen awumuhle uNkulunkulu wena maNazaretha unyazi lwezulu liyaphila amen usifikile kuyamuzi sifikile ngomsebenzi obekade niwenza maNazaretha oyingcwele ngicela ukungakhulumi ngawo la ngoba la lesikhathi esikhona samanje uthi uyakhuluma kubantu abakhona ugcine usugcina ukukhuluma phambi komhlaba wonke amen hleze sisocela kubaba uMshumayeli ukwenza ireport emveni komhlangano amen hleze sisocela ukwenza ireport emveni komhlangano baba uMshumayeli azikhuluma ngayo manje okwamanje nje ngicela ukuba senkonzweni yesabatha ngibabaze uNkulunkulu esimbonile amen ayilike laphuma izulu maNazaretha like laqala nje masifika sakhonzelwa ngaphakathi inkosazana la yayisingena kwathiwa hawunenhlahla baba usanda kungena yayisingena inkosazana wakhuluma kuMshumayeli bekukhuluma njengobaba ogcotshiwe uMshumayeli wethu akade sihamba naye yayisingena ngaphakathi inkosazana lase lidlula izulu lathi pheshe eminyango ludlula lithi lisagqoke nje ligqoke ishethi kuphela awusababaza kwaba khona nje lo mbani othi phasi kokuthi kade sibabona abantu kodwa la sesimbona manje akusiyena umuntu uNkulunkulu uqobo amen sase siphuma isilwane saphuma sama ngaphandle sithe masiphuma sike sadideka Nazaretha oyingcwele osa ukuwe Ngixolise nongishayela ikeyboard u23 namhlanje amen safundiswa baba uMshumayeli ukuthi noma ngabe kuthiwa uphethe inkonzo engakanani mangena umgcotshwa noma umuntu omkhulu ethempelini uyamemukela ngokuhlabelela amen bengimukela umama umkhokheli imini mayibe yinhle mama umkhokheli amen ngibuyele maNazaretha entshumayelweni ebengikuyo libe seliphuma izulu uthe mayiphuma uNkulunkulu wethu wathatha inyawo wama kuvrandi wayesesidida uBhombela abantwana benkosi wayesesidida ubesebheka phezulu wathi wabona ukuthi siyamangala saqalazana soda wayesethi hawu sondelani phela sondelani ngizwe ukuthi ngithini sesamangala sabona ukuthi hayi sihambe kwenye indawo namhlanje sihlangane noNkulunkulu uqobo amen wasemukela uNkulunkulu sathola ithuba lokunikela sanikela wayesekhuluma izinto ezakhayo amen wayesekhuluma izinto ezakhayo ezingakhile mina selokhu ngibuyile ngicabangana nazo uNkulunkulu izinto ayishilo amen okunye kwakho yilokhu ngizocela incwadi yamazwi ahlakaniphileyo 4:20 amazwi ahlakaniphileyo
u4:23 ivesi kuya ku26 bese kuba futhi uJeremiya 17 verse 9 amen. Uthi uNkulunkulu uverse 9 no10 uJeremiya 17 sesixoxa nje sesikwenze konke sesikuthulile bekade sihamba ngakho ejabulile nomusa. Uthi uNkulunkulu uyabona kukhona abantu okufanele bamukele into enhle kodwa bangayitholi into enhle ngenxa yesandla abanaso. Uthi kukhona ukuthi umemukelisi abe nasi isifiso sokuthi angemukelise mina kodwa mina ekufanele ngemukeliswe bese ngingabi nasi isandla sokuphatha lento ekufanele ngemukeliswe yona egcine lo muntu ongimukelisayo ayibamba lento afisa ukunginika yona ngoba izofika ezandleni zebhindi izofika ezandleni zomuntu oyinuku. Uthi niyabona nje angeke uthathe into enhle uyinikeze umuntu oyislima ngoba umuntu oyislima mawuthatha into enhle umnikeze umuntu oyislima uzoyiphatha ngobulima bese kuthi wena muntu omnikezile bese kuba buhlungu kuwe ukuthi ngayithatha into yami ngayimosha ngayinikeza islima kube sekuthi gqi kimi ngaphakathi ngacabanga izinto cishe selokhu ngafika kuleli bandla engiyifisayo engiyinikelelayo engiphupha ngazo engingakayitholi ngayibuza ukuthi phambi kaNkulunkulu nedlozi nomndeni wakithi ngaba ngisisona yini na islima ngaba nginaso yini isandla seslima noma ngaba nginaso yini na isandla sebhimbi somuntu ongakwazi ukuphatha into enhle aphiwa yona. Hlezi siyafisa nje kangaka hlezi ngawe uyawufisa lo msebenzi owutholayo hlezi uzothi ungawuthola lo msebenzi owutholayo bese uyaqala uhamba phambili kwabazali bakho ungasabahloniphi ukhohlwe na ubantu abakukhulisileyo ukhohlwe na ubantu akade bekuphakela usabulawa indlala ungakabi nayo into kodwa manje ofisa ukukunika lento uyasibamba isandla sokuthi akunike ngoba uyabona ukuthi wena mayingasakunike uzoyiphendula inhliziyo yakho ugcina usuba umuntu osulimaza labantu abakukhulisile. Angazi noma amaNazaretha angizwa yini kodwa bekusho uNkulunkulu wethu ukuthi kukhona abantu abaswele namhlanje kukhona abantu abangemukelisiwe namhlanje ngenxa yaleso sizathu sokuthi abakwazi ukuphatha into. Kukhona ingane nje namhlanje engenazi icathule ezintsha isahamba nalezi ayicathule indala ngenxa yokuthi icathulo umzalo wayithengela yona kuqala unyaka wayilahla kanti zazibiza. Inhliziyo yomzali yayisiyalimala ukuthi awulengane ngiyithengele into yentengo engaka ngiyinikeza yona akupheli ngishiya isonto usesilahlile lesi sicathulo ayaphela amandla kumzali ukuthi angaphinda kunikeze kanjani into enhle noma kwenze lokuhle ngoba awukunasi isandla sokuphatha. Hleze nami nganikezwa inhlahla yokuthi ngibe nemali ngacabanga izinto ezinhle ezifanele mina ngase ngithi kule mali esengiyitholile angeke ngisawagqoka lamabhluke ka550 ngoba ngisengiyali afford manje leli bhluke lika 1800 ngakhohlwa ukuthi mhlambe ngikhumbula umuntu ongiphe lesi sibusiso semali sokuthi yena ubefisani mhlambe yena ngami. Abanye bethu hleze mhlambe bagcine sebephucwa izinto abaphiwa zona hleze abanye bethu bagcine sebefinyezelwa izinto abaphiwe zona ngesimo sokuthi isandla sokuphatha abanaso. Lutho uthi uNkulunkulu unyazi lwezulu kuba buhlungu kimi uma umuntu ejivaza into enhle engimnikeze yona. Kuba buhlungu kimi mina engimphile uthi ezinye ngigcine sengiyibamba izinto ezinhle ngithi akasanisehlala alindelele ngazi ukuthi iyofika nini efanele ubudlabha bakhe ngoba yena unesandla sebudlabha ekuphatheni izinto.
hlezi ngifundile manje ngise-university ngifuna umsebenzi. Kufanele ngabe ngiphume e-university ngifuna umsebenzi, fanele ngabe ngiyamukeliswa. Hlezi ngiyavuka ngiyofesa, fanele ngabe ngiyamukeliswa. Kodwa manje ngoba ngizophiwa inhlahla bese ngiyiphatha ngesandla sekudlapha, ilokhu hlehliswa njalo usuku lami lokuba ngiqashwe. Ngoba uNkulunkulu uyabona ukuthi enhlizweni yami ngizoguquka. Ungichaze elingishaye kakhulu. Sekhona uzongifundela incwadi. Ngicela ungifundele baba. Amazwi ahlakaniphileyo 4:23 verse. Linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke. Ithi le ncwadi, linda inhliziyo yakho ngaphezulu kokulinda konke. Ngokuba kuyo kukhona umthombo wokuphila. Ngokuba kuyo enhlizweni yakho kukhona umthombo wokuphila. Susa kuwe ukuphambuka komlomo. Susa kuwe ukuphambuka komlomo, ungahambi nje ukukhuluma nanento engasilona iqiniso ngabantu nanezinto ezibonileyo. Nokuphambeka kwezindebe kudedise kuwe. Nakho konke okuphuma ngomlomo wakho okungafanele kuqhelise nawe. Amehlo akho makabheke phambili. Bese kuthi amehlo akho akabheke phambili. Phambili ke kwethu kunonyazi lwezulu. Lezinkophe zakho maziqonde phambili. Izinkophe zakho nazo maziqonde phambili. Qaphela ukuhamba konyawo lwakho. Qaphela ukuhamba konyawo lwakho. Ukuze zonke izindlela zakho ziqiniswe. Ukuze izindlela zakho ziqiniswe. Amen baba. Jeremiah 17:9-10. Inhliziyo bani ongayazi. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwezinto zonke. Futhi yimbi. Bani ongayaziyo. Ubani ongayaziyo na? Mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlola izinto. Uthi ke uthi ushembe unyazi lwezulu besiguqe phambi kwayo eManazaretha. Uthi mina Jehova ngihlola ezibilini zenhliziyo yakho, ekujuleni kwenhliziyo yakho. Ukuba nginike kube yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Ukube anike yilowo nalowo njengezindlela zakhe. Amen. Elinye iBhayibheli lithi njengezithelo zenhliziyo yakhe. Amen Manazaretha. Uthi ke kuyaxoxwa njalo. Liyaxoxa izulu liyasixoxisa lokhu libheka nje isikhathi lithi konje nisabiyele eGoli lehlisa isihlakala. Liphinde lixoxe selithi likhuluma indaba eManazaretha. Uthi ubenicelela ubaba uMshumayeli enicelela isibusiso njengabantwana abathanda ukwenza imisebenzi yasezulwini. Amen. Lithi unyazi lithi luze laphenduka lathi kwangathi lusinikeza umhlane kancane labuye lasibheka lathi lathi ukukholwa komuntu yinto engabonwayo. Kodwa Manazaretha uShembe wakhuluma ngonyazi lwezulu engathi akusiyena unyazi lwezulu. Wathi kodwa labantwana abanokuthanda ukwenza izinto ezinhle, labantwana abanokuthanda izinto ezinhle, bona bazuze ifa laphakade ukuba ezinhlizweni zabo uNkulunkulu abeke ifa lemfihlo yonyazi lwezulu. Wathi uyalibona unyazi lwezulu? Unyazi lwezulu luphila enhlizweni zabo ngamunye kodwa luyimfihlo yabo kukakade ukuthi wena ungalibona ukuthi lo ngoba ngimbona uyakholwa, lo ngoba ngimbona uyakholwa, kodwa yilowo nalowo unemfihlo yakhe egciniweyo ngaphakathi, egcinwe ngonyazi lwezulu, kuyifa labo langomhla kuphela. Indaba ebeyikhulunywa uNkulunkulu lezi siphambi kwethu. Ngize ngakhumbula Manazaretha, ngakhumbula ukuthi engathi besingasiphatha kahle sizilondoloze ikakhulukazi einhlizweni zethu, sizama ukuyigcina, sigcinele umoya kaShembe. Amen. Ngikhumbula indaba, ngizoyithatha nje zibe mbili. Khumbula indaba yenkosi ethile uNkulunkulu ayisebenzise esikhathini sasendulo ukuba ihambe iyolwa nesizwe sika-Israyeli.
isizwe saka-Israyeli ngeminye iminyaka sake sathuka uNkulunkulu sadelela isabatha. Wayese uNkulunkulu eqoka umuntu thizeni owayeyinkosi uNebukadnezar. uNkulunkulu wabe semthuma lo muntu wathi hamba uye kulesa sizwe ufike usishawulwe naso usinqobo uhlakaze. Abayokuphakamela ubabulale. Kodwa bayovuma ukukhothama ngaphansi kwakho ubathathe uzofika uhambe nabo ubenze igqila ezweni lakho la uyakhona. Nempela lenkosi yakwenza lokho yahamba yembethwe uNkulunkulu wayithumile ngaleso sikhathi. Kepha uNkulunkulu ngesikhathi eyibheka lenkosi eyikhetha kubantu ababekhona wayengabasebenzisa. Lenkosi wayeyithathe ngoba eyibona inomusa, eyibona ithobekile, eyibona inenhliziyo engaphenduphenduki, kuumuntu onenhliziyo eqondileyo ephansi, azisayo ukuthi enhlizweni yakhe kunomthombo wokuphila. Yahamba lenkosi yayizweni saka-Israyeli yafike ngempela yenza njengokuyalelwa yizwi, yalwa nabo labantu, yalwa nabo yabanqoba bonke abangafuna ukukhothama kubo, yababulala abakhothama kubo, yayisibathatha labantu yabuyela nabo ezweni labo bayoba izigqila. Yayithi mayisifika lenkosi ezweni layo yayisiyakhumuza omkhulu. Yakhumuza omkhulu, yaba nezitezi, yaba nakho konke okuhle. Imfuyo, izinkomo, amakhosikazi nakho konke okuhle ongakucabanga, nezicwebe nakho konke okuhle ongakucabanga. Lenkosi isibona lezi zinto eziphambi kwayo. Yaqala yabuza manje. Yathi ukhona yini nimazi umuntu ohlala endlini ezingaka ezizithe ezina? Yathi ukhona yini umuntu enimaziyo onemfuyo engaka? Ukhona yini umuntu enimaziyo onezinto ezingaka onamakhosikazi amangaka? Ukhona yini umunye umuntu enimaziyo? Abantu baphendula bathi inkosi asimazi lo muntu loyo. Akekho umunye, usazi wena. Lenkosi yenziwa yini? Isiphakanyiswa ukuthi inqobe uIsrayeli. Yazi yathatha ngisho amagugu awo, yayisikhohlwa lenkosi ukuthi ekunqobeni kwayo uIsrayeli yayembathwe uNkulunkulu wayeyithumileyo, yayingayodwa. Lenkosi yabisidelela uNebukadnezar. Lisho njalo iBhayibheli. Lithi lenkosi yabisidelela, yathi kushuthi mani ngekho umuntu onjalo enimaziyo, kushuthi mina nginguNkulunkulu. Shuthi akasekho uNkulunkulu omunye, yimi kuphela. Ama-Israyeli ngiwanqobile, ngawayekisa nenkolo yabo, sebakholwa kimi manje, konke ngikwenzile. Kepha ngelinye ilanga mzukwana thizeni ngikhuluma ngenhliziyo. Ngiqonda ukukhuluma ngenhliziyo engaguquguquki le uNkulunkulu ayifunayo. Inhliziyo lena ethi mina mananga umfowethu umchunu engabonisananga nami, akufanele inhliziyo yakhe iguquke, fanele ukuthi uThembe ungiphoxile, kodwa ngingayithola kanjani indlela ukuthi mina ngibuyisane naye? Ngoba uNkulunkulu akamfuni umuntu onenhliziyo eguquguqukayo. MaNazaretha niyaqonda lokho. Kunomehluko ukudinwa nentukuthelo, kodwa kunomehluko umuntu oguqukelwa inhliziyo. Ube nenhliziyo eguqukayo ukuthi namhlanje ngoba ngisosizini ngiyamthandaza uShembe, ngithi inkosi ngicela ungibone ngilapha, izingane zami ayidlile, ngicela ungiphe imali ngithengisa ka lempuphu, ngiqede ngayithola imali, bese iyaguquka inhliziyo yami ithi mina ngijahana umsebenzi weUber, lo engangicela kubaba mkhulu esabatheni angisezi, kodwa sangiseze esabatheni ngalomsebenzi weUber, ngithe ngathola imali, siguqukile inhliziyo yami. Lokhu guquguquka kwenhliziyo ukungasegcini sethembiso. Ithi ke lenkosi ngimkhulu mina, yimi manje uNkulunkulu. Ibisithi ngelinye ilanga ilele ebusuku ibisibona umbono. Ibona isihlahla esikhulu esihambe siyoshaya izulwini, sathi yasibheka sihle lesihlahla bese kuqhamukizwe phezulu emkhathini. Lithi lelizwe emkhathini lesihlahla masigenge, masiphuza masiphundlwa amaganja aso, makuwohloka amacebunga, makudilizwe ilokhuzana izithelo ezikuso, kusale nje isiqu kuphela, sibe ngathi esibunileyo, kuze kube yinto engazi ukuthi imila uboya. Isihlahla esibunile sike sibone masambe ehlathini ezimila utshani.
lasho njalo leli phupho ibisilifuna le ndoda kwizanusi ukuthi ngabe leli phupho lisho ukuthini. Kwaqhamuka umfana omncane uDavid wayeselichaza leli phupho, walichaza leli phupho ukuthi inkosi leli phupho kusho ukuthi umbuso wakho uzophela. Umbuso wakho uzophela, wena uzawuhlupheka, uzofika esimeni sokuba uzufane uboya umzimba wakho umile utshani, kuyosala isiqu sakho, kodwa konke okuphethe okuhle kuzokunyamalalela. Ngempela kwashaya isikhathi, ngiyanqamulela. Ngempela kwashaya isikhathi lenkosi uNebukadnezane yaphuma emzini wayo omuhle owawungaphezulu kwezinto zonke, umuzi waseBhabhiloni. Yawushiya, yahamba yayohlala ehlathini. Beyathi umndeni wayo mawuyilandela lenkosi uyinikeza izembatho, yafike yayikhipha izembatho yayilahla lapha, yafuna ukuphilisa kwesilwane. Bathi uma beyilethela ukudla, yalichitha ukudla, yakuchitha phansi, yakuhlikihlela enhlabathini, yakudla kunenhlabathi, yadlisa kwesilwane, yaqala yabamba amagundane yadla wona. Yaqala yabamba izinto ezingaphilile yadla zona, yadla utshani, yaphilisa nje impilo yayo yonke yesilwane. Uthi kuNkulunkulu makukhuluma inkosi langa, lithi inkosi langa kuJulayi, ithi uShembe maNazaretha. Ithi angikhulumi ngoNebukadnezane, kodwa ngikhuluma ngoShembe. uShembe uma usuphakeme, mawuziphakamisa, uShembe uyayithatha inhliziyo yakhe njengoba wathatha neNebukadnezane. Wayeyinkosi ethobekile, wayeyinkosi anqoba ngayo izimpi, wayembethe, kodwa ukuyithatha inhliziyo yakhe uShembe akunikeza inhliziyo yesilwane. uNebukadnezane hayi ngoba wayihanjelwe ingqondo, uNebukadnezane hayi ngoba ikhanda lakhe lalisangana, kodwa wazibona emkhulu kunabantu bonke, wazwayibona emkhulu ngisho kunoNkulunkulu uqobo. Wagcina uNkulunkulu wayithatha inhliziyo yakhe wamnikeza inhliziyo yesilwane, wahamba wayophila ehlathini. Lithi kilanga ngiyadabuka nani ngoba phakathi kwenu sekukhona abantu uNkulunkulu aseyikhiphile kubo inhliziyo kaShembe, aseshiye kubo inhliziyo yezilwane. Uthi abanye benu bahamba nezinhliziyo zezinkukhu, bathanda yonke into eqhamukayo, noma ngabe kuthiwa isinambuzane bahalela ukusincofa basigwinye, noma ngabe into engahlambulukile bahalela ukuyincofa. Uthi abanye benu banenhliziyo yezimfene, ingakho nje bengakhona ukuhlukana nomuthi bethakatha. Awuluthe unyazi luseswazini komunye umshumayela kade bikela umuzi othile ngapha, uthi baba sicela usikhumbule kuyamuzi sekunesikhathi ungafiki kithi. Siyalanda ke lo mshumayela ukuthi kwenzakalani into edala ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu angashesha bakhumbule. Sithi ke inkosi, awu nina niyathakatha nina endaweni yakini, manje nizowuyeka nini umuthi? Umshumayela angazi ukuphendula athini uNkulunkulu. Uthi he nina niyathakatha, fanele nihambe niye kumuthi. Sethi ke kodwa awu manje ngiyasho nje, iNazaretha elithakathayo loze life elithakatha, kusho unyazi maNazaretha. iNazaretha elithakathayo loze life elithakatha, kanjalo futhi nezingane zazo zothakatha, kusho unyazi. Ithi inkosi langa, abanye benu baphiwe inhliziyo zezimfene, abanye benu baphiwe inhliziyo zeinkawu. Ingakho nje sithi singenile la ethempelini sishiya ikhwama zethu lapha ngaphandle, abanye bobuya ama cellphone sengekho, ombethwe inhliziyo yenkawu. Usibona isikhwama sisihle wathi angilunguze wakhipha. Umlahle nini uShembe? Luthi unyazi lwezulu labo abafikelwa ukuba benzele unyazi lwezulu izinto ezinhle. Uthi baphiwe uNkulunkulu Musa, baphiwe uNkulunkulu ukuthi unyazi lwezulu babekelwe lubekwe inhliziyweni zabo ngamunye, lelo yifa labo laphakade. Masingakulahleni maNazaretha, ngoba noNebukadnezane wakulahla, nami ngakulahla, nawe ngakulahla. Sengigcina maNazaretha, noma sengizogcina, ngifisa nje ukukhuluma ngenhliziyo. Ngelinye ilanga khona amakhosi, khona amadoda noma abafana
abazalwa inkosikazi oyedwa bengamawele baba babili, omunye kwakuJakobe omunye kwakuIsau. Base bexabana labafana ngomlando othile thizeni omude. Lo nomunye kwaphoqa ukuthi agcina abalekele kwamalume wakhe ngokuba weza umfowabo efunga ethi uma ubaba engagogobala mayingase nje asithele ubaba lo umfowethu umnewethu ngiyakumbulala emhlabeni ngoba udle ifa lami. Yayisizwa lensizwenye yayisikuphoqeleka ukuthi mayithuthe iyokubhaciswa komalume wayo. Yayisihamba yobhaca kwamalume wayo. Ithi uma ibhacile kwamalume wayo ayifundisa ikhulise yenze kahle phezulu kwezingane zonke ezazikhona. Ikhombi kubonakala ukuthi ingane enesiphiwo. Ithi mayisikhulile lengane umalume wayo bese ijikela afikele nje ukuyihlukumeza. Ithi noma yenze kahle lengane umalume angancomi kanti kuqala ubencoma. Uthi noma kunephutha umalume akhombe yona kanti kuqala ubeyivikela. Ihlukumezeke lengane ihlukumezeka kuze kuphoqeleke ukuthi ayiphume la ekhaya ngoba kahle kahle umalume sekusela ukuthi akukhiphe ngomlomo ukuthi akasangifuni. Iphume lengane la ekhaya. Ithi mayihamba endleleni ihlangane nabantu beyinyanye belwe nayo bavele nje bayinikeze impi belwe nayo bayishaye ilwe izimpi ilwe kodwa izinqobe lezo zimpi. Ibuyela manje ezweni lakubo ifuna ukubuyisana nomfowabo. Sebakhulile manje noyise akasekho. Ithi uma ifika ngasendaweni yangakubo ifike yakhise igxume khona isigodlo sayo ifike nje yakhise ngoba ihamba ibuye endleleni ihamba ibutha abantu kulezi impelwa nawo lamabuthelwe nayo wahlula ihamba iwabutha igcina isinezimpelezi. Ithi mayifika lapha la yakhise khona ibisithi ngizwa ngikhumbule manje umfowethu ngifuna ukubuyisana naye sithethelelane. Ngicela wena sibani banduna yami uhamba ungiyele kumfowethu ufike ungikhulekele uthi Isau inceku yakhe yakhuleka ithi icela ukuba ikubone. Yimi umfowabo afika hamba yokhuleka kulesi sigodlo esakhile yayinamasanga amaningi. Yabe sibeka esangweni nesango yabeka umuntu omlindo wamasango ukuthi uma kwenzeka umfowabo eqhamuka ngapha afika amamukele nganasi sipha amnikeza sona ukuthi uyakhuleka kuye ucela uxolo. Babebeke amathola anonileyo nezinqama emasangweni ukuthi uzomukela ngabo umfowabo. Uma ehleli nalezi induna zakhe ukuthi wena uzohlala kulela sango wena uzohlala kulela sango wena uzohlala kulela sango. Uma ziphuma lezi induna kwavele kwangena indoda eminyango engaziwa yangena yagulukudela le ndoda sesele yedwa edokobheni lakhe. Yangena yagulukudela le ndoda yambamba ungaphansi ungaphezulu bayalwa. Hayibo sibangani ungubani wena sibangani kungabibi ikhohlulwayo. Igcine le ndoda lena ibisimroba iroba lo Jacob lo imbamba la enyongeni idonsa ithambo imdonsela phansi agcine segogobala bese eguqa ngamadolo ehluleka ngoba imdonsa ithambo libhlungu. Ibisithi le ndoda ngiyabonga. Uma isho njalo le ndoda ukuthi ngiyabonga bese lizwa lelizwe ukuthi lelizwe lithi ngiyabonga lo muntu engilwa naye ilo muntu ohleze ekhuluma emkhathini engilawula ukuthi angihambe pha ngingahambi kuphi. Ngaleso sikhathi wathuka kakhulu uJacob wathi hawu Nkosi yamakhosi ngilwa nawe ngabe ngenzeni. Ithi le ndoda kanti le ndoda akusiyona indoda uNkulunkulu uzolwa neJacob. Uthi uNkulunkulu ngilwa nawe ngebomu. Bengifuna ukubona ukuthi mina ngiyisiqu uqobo sobuNkulunkulu ungangihlula yini. Uthi ngilwile nawe ngikumalume wakho yimi engangena enhlizweni kamalume wakho ngathi akakuphendukele ngamnikeza imalume wakho okuthanda ngamnikeza inzondo ngathi akakuphendukele. Ngangifuna ukubona ukuthi uma sekujikela umalume wakho sekunikeza isandla sensimbi sekubamba ngesandla esinameva awuzukumzonda yini.
kodwa kunalokho awamzondanga umalume wakhe, inhliziyo yakhe ayimphendukelanga umalume wakho. Uthe noma sekuhlukumeza, uthena kodwa umalume wami izolo bengiphethe kahle. Noma namhlanje noma engangihlukumeza kodwa izolo ungikhulisile ngile ndoda engiyo nje umalume wami namhlanje. Awukaze inhliziyo yakho imphendukele. Uthi lapho impi yokuqala engilwe nayo unqobile. Uthi ngakunikeza izimpi endleleni zokuthi uze lapha ngavusa amabutho ukuthi akuzonde bakunyanye bele nawe. Uthi ubulwa yebo ngoba ubufuna ukuyivikela kodwa inhliziyo yakho ibingenayo inzondo. Ubulwa ngoba ubufuna ukuphepha. Uthi namanje ulwa nami nje, ulwa nami awungizonda uzondile, awulwela ukuthi ufuna ukungibulala, ulwela nje ukuthi ufuna ukuphepha bese ungibuza kahle ukuthi sibangani. Uthi ngalokho ngoba inhliziyo yakho wena ayiguquguquki, inhliziyo yakhe imnene, isithembiso engasenza kumkhulu wakho Abrahama sokuthi isizukulwane sakhe ngiyakusibusisa naye uqobo ngiyakumbusisa, ngiyasifeza namhlanje ngiyakubusisa, sengiyakubusisa ngoba ngilwe nawe wangaguqukela ngenhliziyo yakho. Bangaki namhlanje abafana nami hleza basosizini esisosizini lo lesiphuwe lona uNkulunkulu kodwa sesiphendukile ngeinhliziyo hleza sisakhulumisani nomakhelwane wethu kanti mhlawumbe uma uNkulunkulu esimkhonza unyazi lwezulu ukuze asinikeze sinike isibusiso sokuthi sidlaleke sibe mnene ungenele kumakhelwane wakho ukuthi akuhlukumeza akuzonde wena usumhamba umbiza ngamagama ngomthakatha usamkhulumisa usumbiza ngayo yonke into eyinhlamba emfanele ngokuthi uyakuhlupha. Bangaka benze njalo. Uthi uNkulunkulu ke wena ngiyakubusisa ngoba bonke abantu abakuhluphayo awukazi ubazonde kodwa ubulokhu nombuzo bokuthi bangenwe yiliphi idemoni bakuhluphelane. Mangilizwe izwi lakho wena menzi wami usinda imbongolo awuyalizwa izwi lakho. Khona lo muntu okuhluphayo emsebenzini okumise kabi ngomlenze owodwa, lenkathi elahlekelwe imoto wathini ngenhliziyo? Awushonga ukuthi uyambona uyisitha sami namhlanje kwenzakalani kuye? Khona lona ozwile ukuthi izolo ukuhlebile namhlanje ulahlekelwe umsebenzi, awushonga ukuthi uyababona abangizondayo? Khona lona lenkathi uginqika nemoto ethi wayithi uyenzani uyaphapha namhlanje ushiyo unkosikazi wathini kuye? Awushonga ukuthi bheka abalwa nami. uNkulunkulu akamfuni umuntu onenhliziyo enjalo. uNkulunkulu akamfuni umuntu enenhliziyo eguquguquka. Ilento engifike ngayithola lapha mayithi uNkulunkulu yilabo nalabo unyazi lwezulu luhlale enhliziyweni zabo bagcinelwe imfihlo yokuba iyifa la ngomhla wokuphela. Manazaretha sengihlala phansi ubaba ngelinye ilanga ongizalayo wadlula emhlabeni. Uma ichaza uthi kwakungafanele yena uma ichaza echazela mina uthi mina mntanami kwakungafanele ukuthi ngilingene izulu nganginolaka kakhulu. Uthi kodwa kepha ngaba nenhlahla waba nenhlahla kubaba ngoba ezohamba 2010 lwafika uthingo ngo2008 lamtshela ukuthi lungisa Tembe ngwaka Tembe sibonge ngizwa abantu bethi Ntembe awukho eni ngingowaka Tembe. Wathi lweza uthingo lathi lungisa Tembe isimbili iminyaka esele ukuthi uhambe kwaku 2008. Hawu wathuka ubaba kwabanje nginqamlela ngoba sengikhulume kade. Uthi kubaba mntanami angenanga ezulwini kodwa ngiyanga futhi esigodini sosizi ngoba ngibe nenhlahla sokuthi ngibe abantu abakhethwayo bawudlalela inkosi enkulu uThini. Ukube bengingakhethwanga kuba ngizuzanga lo musa bengingeke ngilingene izulu. Kepha ke nasezulwini angiwelanga
ngenxa yokuthi khona isono enginaso ngisejele la ngikhona. Sethi ke lalela mntanami ngiyalalela uthi yakuzwa lokho kuhlabelela kuzwakala kude ngithi ngiyakuzwa baba uthi hey sezulwini lapho isihoga sisazi nokuthi sikuphi nokhalo sikude kabe. Uthi ke kodwa ngithi angululeke ngoba ngiyacela ukuthi uyongicelela intethelelo noma ungihlawulele leli icala lami engalenza. Ngoniwa iNazaretha la ngona walichaza istory nathi siyasazi wona lo muntu kaNkuluNkulu ona ubaba. Kodwa uthe lo muntu kaNkuluNkulu owona ubaba sebona ukuthi insuku zakhe ziyangasekugcineni wayiseza kubaba ezoxolisa kanti lenkathi ona kubaba wona phambi komndeni eminingi phambi komndeni yonke. Uma sebona ukuthi izinsuku zakhe seyiseduze sezoxolisa kubaba useza ehamba yedwa uthi Tembe ngizocela intethelelo ngona. Wathi ubaba ho ungazongigulela wena. Wawukade ubukisa ngami la emndenini wakini ubukisa ngami la emphakathini usuyayisola ubona iphutha manje awusamemezele emphakathini biyele emuva uyomemezela emphakathini ukuthi ucela intethelelo kuTembe. Kanti isikhathi siyahamba kwabala yashaya insimbi wahamba lo muntu. Kwahlala iminyaka kwafika isikhathi sokuthi ahambe ubaba. Wahamba ubaba emhlabeni. Uma ingena uyabona uphethe isibusiso sokuthi uzodlalela uthingo uzodlalela uthingo kufanele ahambele kulendlela ungena ezulwini athi efike emasangweni afica inyanga yezulu ithi wena mntanami ngapha. Abona ubaba siyangena sonke sikhethiwe ukuthi sizodlalela njalo uthingo. Yini mina ngibuyise ngapha khona lapho kwase kudlala ibhodi zezona zenzileyo zinye ithethelwele ngokuthi uzuzelwe yamusa kwase kuba khona isono esode singathethelele. Lesi salomuntu hawusono siphi na uthi kubaba ngalena kukhulunywa ngomlomo kodwa kukhuluma umuzwa ulawulwa ngisho umhlabathi ohamba kuwuphenduka imagnet kube yiwona okudonsayo. Ngisho esihogweni uyuzwa hayi ukuthi mhlawumbe usazothi ngisacela imbuzi ngilinda imbuzi abantu abamba benza intethelelo. Uthi kushembe ya mntanami kushinyanga yezulu mayesha ubaba uthi isono sakho sinye zonke lezi ezinye ziyathethelelwa kodwa isono sokungabi nayo intethelelo kwelinye iNazaretha leso sona sithethelelo. Niyezwa maNazaretha isono sokungabi nayo intethelelo yelinye iNazaretha hayi yokona elinye iNazaretha. Likonile iNazaretha selifuna intethelelo isono sokungabi nayo intethelelo yakwelinye iNazaretha sithethelela wena loya mfana loya wona kuwe ngempela wenza intembi kakhulu wadla imali yakho kodwa uthe mase simtshelile thina boshembe ukuthi insuku zakhe seziyaphela akahambe lungise emhlabeni weza kuwe wena wali kumthethelela sawathatha wonke amalahle phosa phezu kwamathambo kwamahlombe akho leso sono sokungesakho awukhona ungena la ungasilungisanga. Buyele emhlabeni utshela abantwana bakho bakulungisela. Bengicela nathi ngathi singaba nentethelelo. Bengicela nathi ngathi singasibheka futhi nabantu esibonayo bese silicela uxolo kubo ngoba kule ndawo esikuyo sisezulwini mhlawumbe ungone emhlabeni kodwa mawusuwona la ethempelini angiboni intethelelo yakho ukuthi kuphi. Sengigcina nje siyabonga kakhulu baba uMshumayeli Mkhabela sibonga mama umkhokheli ukuthi sibe ngabantwana esisonta niphambi kwethu emathempelini esiphuma kuwo izinto ezinjengalezi akade zenziwa azikho maNazaretha. Mhlambe ngakini zikhona ngakithi azikho. Kofika isikhathi lapho khona esobuyela khona emakhaya kuyoba lukhuni kakhulu uma ungakazi ubamba uqinise usase sandanezwa ngisho ukuthi sandanezwe kuphela kepha mhlambe emathempelini asedrobheni emakhaya nje kwazi ukuthi kuyasontwa izinto lezi ezifana nama project nanezinto ezikhulisa inkolo hleze zihambe zibe ncinyane kunalapha. Siyacela ukuthi uNkulunkulu asiphe umoya wokubahlonipha abagcotshwa bethu abakushoyo sikulalele ngoba kuyindlela yeqiniso kuyindlela yonyazi lwezulu. Inkosi ibusise nekuzweni.